Solo district, they are the ones in Area Munungin, Nesi Wadi Kat, Idwe Likarto Tomarangon, Kedito Monakanya Pay, Luda Itolo Sete, Gotoma Adoketano Idwe Lisap, Kedape Sur. Abolia Shongun, Kesi, Eyana Unto, Aboliak, Ilukumiuni, Akpatakai, Luda Ilumito, Kotowo Districtan, Akpatakai Sana Lukanyangon, Koto Maguri Ekwe Kitigita, kwa Uganda. Okay. Pada kam tare dem telekarting on lo Apache, uni anenot. Ibian, bolata keda Kalungu district. Jepolo panini Karabolia, konye mamaro no danoi. Potadomu tidope. District loko wa Kiso, Iso Kala Tubor, Abue Teleka, Ikopolo Agitigita, Koto Mairia Moon, Nada Jai Kina Masaka City. Ponelo awamito rengo, otauka. Daka los kineta kerabong nukede ikopo. Mamnga ara mejanla anaikta los amejadabong nukedakan guatu kwa ene restore. Lola na eteudu ngobala tingabong berke diopi borakan. Atingite ngeza pele kinet konye akirong nu kerelo mnete akaulo na ingeta kinotori aina petani lagano kede pon la lom na tarabuli asia kada unuda abongun bongo abongro drawing board konya kairu jasit erai kopo Gabriel Esiku Kaluka TV East, Koibuga Mbarara.